Kini kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli daulu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Lum jingalang Deputy Chief Minister Hanong Po banyakran halor kimat ka biadai bakajinya ka Japut hapidang ka Assam bat Meghalaya. Lapan bena ka embos ya ka result jong ka HSSLC ha ka art stream bat ka SSLC examination arajar arpawai hinin kasni. Bat sans pa nyo pondre ngut kibriyo kidang yo thamaya ka jingpang COVID-19 bat prangut kilaklat hinin kasni ha Meghalaya. Hashua bingin singap ikikubor kibadangsa ngina shashkor shua ya ka jingpan bina. Namar ka jing prostat jong ka jingpang COVID-19 ni kentui kino singap jongi bakin on kensting hendrai ban shim ya baro kilat jingada bat kitu kiba sapo sans nam shaneng kibaladap aya ketika hakawat ka baningkong kidai banai aya kawat ka ba aru hakapor balabu. Long kiba pikir bat yadaya ladi da ka babut ya kini lightly kirukom le kiba sung. Deng ya kijing da kamat bat kamut penjinga iwei na iwei pan bat kam le ku ya kakti bat ka kamat. Lada pidan kam jingtip ka babanya sapang ka jingpang COVID-19 pila ban pun hau National Helpline Number not iwei iwei arlai kandai hinyo pra not sau hendriu bat iwei not hinyo san. Lani hau helpline ka Meghalaya iwei not pra bat iwei not hinyo not. Mentapan ki kubor ki babanya. Sisi shua banong kejingakaran hapadeng Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma bat Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma ha Guwahati banyakran halor kimat bayadai bat kejingaka Japun Deputy Chief Minister uba Preston Tinsong hapok kakanhun juga District Committee on Boundary Dispute ula penong kejingalang bakerpang ha Conference Hall juga Deputy Commissioner Nongpo ha kebalayata halor kimat baper kibiyadai bat kikam yaka Japun. Habayakran bat kinong thok kubor Deputy Chief Minister ulaong baka jing thmu jong ka jing penlong ya kani ka jing lang hashwa ka jing kran jong Menteri Rangba halor ka jing ka Japun kalong ban pen bat yet banya halor ki man balas lembha ki bedai bat ka jing ka Japun ringkat ka jing lang jong ka sarkar ka KHEDC ka Hima ka Raj ka Shinong bat ka bor penya district kanang baka jing kran halor kani kanlong ka baseso bat kan amkta ek khandau ka syam jong ka Meghalaya. Ka Meghalaya Board of School Education MBOS kalapun banahanin kasingi yak result jong ka Higher Secondary School Leaving Certificate HSSLC examination hak art stream bat ka Secondary School Leaving Certificate SSLC examination. Hak HSSLC ka St. Anthony's High Secondary School la imkra Shillong kalayo biang yaka kendo kerdan bahakli lengba u Daniel Ksanbor Kriam Mujan ubalayo Sauspa Andre po Armak u L Kennedy Vaipai jong ka St. Edmunds High Secondary School ulayo eka kerdan baar bot sa Jethro Jarvis Roy Jerwa jong ka St. Anthony's High Secondary School haka kerdan balai. Baro kibalayale ek examin HSSLC kilong arpusan hajar hendrius pa prapo laingun bat arpo hajar nyos pa saupongut kibalapas. Ka percentage kibapas kalong prapo point nyosan nakashispa. Haka Jokapur, Haka Secondary School Leaving Certificate SSLC examination u Kevin Strong Lauriniang jong St. Thomas High Secondary School Mairang West Cassius District ulayo ekakerdan baningkong haka thup ki arphongut ki bawan chakman daka bayo sanspa inyo pondrio mark naka hendrius pa but wante bok pator jong Saulingdo High Secondary School Mokayao ulayo ekakerdan baar daka bayo sanspa inyo posan mark but saka Sami jong St. Mary's High Secondary School Shillong bat umridu me saha jong Sherwood School Tura haka kerdan balai. Kibayo mar sanspa nyopo saw mark. Ndrepo saw ajar arspa ndrepo kandai ngut ki kena pulik layan le ek SSLC exam bat laipo saw ajar laingut kilapas ka percentage kilapas ka long sanpo r point kandai iwe nakashispa. Ka sarkar Assam bat Mizoram nin kasngi kalaya soilang ya ka jingtho hadin ka jingya kandu jong ki Menteri Haizol ha ka ba kalaya tai halor ka jingya ka Japun
Baro atli ki jalla kila minjor ban shim ki ji ajimut jong katanat korbari kanang ban wengno ya ki ji kan at halo report usam hapdeng ki jalla Assam bat Mizoram bat ban wat ru ya kalat ban penkut ya ki ji kan at lingba ki ji kren kum ke sedang ban pentrai ki projek penroi ha Assam ke sarkar jala ke NABARD bat ke Assam Infrastructure Financing Authority AIFA ke le soya ke sekolah risung tu jimut ha Guwahati ke basong dor khatlai hajar aspa kror tingka la ban pen ke mau baya ke ne ke pisa pendan kam na ke benta ban shnai ki projek jong ke NABARD Infrastructure Development Assistance NIDA bat ke Rural Infrastructure Assistance to State Government RIAS hakitai nong kendong bat kapsor ki badon hakaleng ke jilla habakran hakajialang umuntirang ba Himanta Biswa Sarma ulaong bakan lang kasngi ke bansa kan mau namar ukermen bakan ni kanwanra ya ke jingkala bat ke roi kapar hakajilla ke sarkar pedeng kala bathai ke jalla baken perkhat hi halor ke jing pinjari ki kendon jing perking ha ke jing rakhe ye ki tamasa ke bansalong bat mantek lakam ye ke jing lum pai ba Secretary jong katrat ka kwet ka khya ke sarkar pedeng Rajesh Bhushan ulatho sa ke chief secretary jong baro ke jalla ha ke bedai bat kani Ulaong baka jing yok pang jong kibriu man nakasni kalanang her suki pasuki hau benai baladem hendrai ki don ka to ka metali ki jalla ki baka jing yok thama jong kibriu ke jing pang COVID-19 kanang ki man lakasi kani ka dek All India Radio Shillong ka bon lam shapi ya ka khubor Meghalaya sanspa nyo pondre wut ki breu kidang yo thamaya ke jingpang COVID-19 bat sanspa shipong wut ki bala koin na ke jingpang hanin ke sngi ka bala pinkeu ye ke jingdon ki breu ki bapang sakan reu pawaja plus pa plaposan wut ka Directorate of Health Services ka pentim ba kila don prangut ki breu ki bala klant no ha ka ba handreu wut na ki dei ki ba klampat aitika sanwut na ki bala klat ki dei ki bana East Khasi Hills District but Mariway Naribhoi West Garo Hills but West Khasi Hills District baro ki bala klat na ki jingpang COVID ki la poi shaka shi hajar shispa lai polai ngut but ka East Khasi Hills District ka dei ki ba buntam da plaspa angut Hadut mentah kibala tikana bakila yo ek jingpang COVID-19 kilong baro andre ponyo ja sanspa kandai po arngut kantup ik sanga ja sanspa nyo po sangut kibadang shitom kidan khatwe lak alpo arhaja sauspa saupo sangut kibriyo kibala dab aitika hakajilla hadut mentah hakajuk kapur hanagalan shispa saupo sangut kibriyo kidan yo thmaya ke jingpang COVID-19 nyopo kandai ngut kibala koin bat arngut kibala khatno dakine ke jingdon jung kibriu ba yo pang COVID ha ke jela kala kiu saka arpo prajar arspa khat nyungut kibala koin baro hadu mentah kilong arpo sanaja sanspa khat riungut kabala pin kiu ye ke jingkot jung kibriu saka kandai po point sapo lai la ke shispa bat kibala ya baro kilong sanspa ndrepo sangut ka sokar pedang hanin kasi kala ong bapalan sampawe klor silak tali kidawai tika la depan pa seki jalla bat Union Territory ba katnat ka kwet ka khya ka thu bapalat nyolak sampawe hajar kidawai tika insanang ai kabenta bathamma jong ke jing ai tika ya baro kala sedang naduk ka alpawe tarik ubnai jelleu menta ka snem lala ban pinbiang dawai kumni namar ke jing yo shu I kidawai ya ki bala pha langru seki jalla bat ki Union Territory ka Chief Minister's E-Championship Challenge ka program jong sarkar Meghalaya bala pentrikam hapo ka Prime Program Meghalaya Institute of Entrepreneurship MIE da ka jis nok tilang bat ka IIM Calcutta Innovation Park bat ka Meghalaya Basin Management Agency MBMA kan pinlang ya ka Chief Minister's E-Championship Conclave haka kandai tarik menta unailar arajar alpaway ha State Convention Center Shillong haka ba kandon ka jing long ya ke jing ta jong ki ken hon ke jing sam khusnam bat ki we di ki kam ringkat ke jing bot perking ya ki ken don jing da jong ka COVID-19 ka program kan kan thup ru ya ke jing pin kup kardan ya ke san phongut ki nong seng kam la jong ba khli e jong ka Chief Minister's E-Championship Challenge 1.0 bat ke jing pin rung ya ke san phongut ki nong seng kam la jong badang shajit thamma jong ka Chief Minister's E-Championship Challenge 2.0
Kayang dobal tauan jong kanagalan kalarai ban thung ye select committee ban pet bat yet banya ya baro kilyang jong kaji ka japut hapren ka Assam bat Nagaland bat ban aya ka kai pot jong ka hapot lai bana ya kan ka kan huan ngam khamat do mintirang ba nei pirio kum convener deputy chief minister Wai Patan ba unong yalam kalyang persa uti azelian kum kiku convener ka to ko kubak lakut nak All India Radio Shillong.